Akiaria hinde igongona kanitha-ini wa PCEA Tabuga kaunti-ini ya Naikuru, munini wa President William Ruto augite thirikari ni hindi ihotorete gutigirira ni yatiria tabarira iria ciothe yeranĩire ikirĩka-inĩ rĩa mbere. Hatuna nafasi saa hizi ya kuongea mambo ya mamlaka ya huyu na yule. Sisi nafasi tulioko nayo sasa ni kukamilisha reli ifike Naivasha, kujenga ya barabara kutoka Kithioro hapa mpaka maili 12. Agicokerera Ndereti gucenjia wa katiba niguo guthondeka iturwa nyingaingi. Ruto athiite na mbere na kuhanda mung'ethaniro wake hari kuregana na riciria riri. Sio kazi tena ya kuanza siasa, sijui nani atapata kiti gani, sijui tutabadilisha katiba namna gani, sijui power itakuwa shared nani na nani. Hiyo ni kukosa adabu kama tutaendelea barabara hiyo. Ongereire ati wendi wa Kenya ndungihunio ni uteti na ngucanio, na kiria manyoteire ni kuona uthii wa na mbere ta waki wa barabara, thitima na waki wa thukuru cia kothi cia moko iria ingihotithia andu ethĩ kuona mawira na ihenya na kwiyandika. We have millions of Kenyans who have a stake in Kenya as well. Millions of young people want to be trained in our technical training colleges so that they can get jobs and drive the agenda of the development of our country. Mĩario ya Ruto ya kunina uteti na kuruta wira yukite muthenya umwe tu thutha President Muingi Kenyatta kunyitirira murugamo o ucio hindi ya Ndereti na ceceni ya CNN mucii wa London.